Polkut Lani Som Paruk Ningani kan lo thleng tareng mai Tuntuma hian Middle East limna kan puang ve thung dona he channel a hian indona Thuthar te buaina chungchang khovel buaina rang chanchin hi kan puang ani deuh bera limna lampang hi kan puang khat viau mai Tuntuma hian Israel le Hamas anin rem ta ka wanga mipui nuai te lim thom auri chuan kan benga lua viau maya hemilam hoi hian video kan ti chuak dona tin HOUTHI ta chet na tharte ngai thla kan tum don bokani ole Middle East buaina hian Israel le abikin Israel le Hamas in dona hi thlasom panga bor vel zetani ta a nikum lampang khan sanghele somni pathum kum top lam khan inka haina kar khat bor vel ke mo khan naya khami nu khan inka hai top zuin ral thuam mangin anin chang ton ngala inka haina ya mitang in thleng le tur hian malak na rang khovel sarkar rang ten an kal puya bikin US Qatar Egypt ten ruam han na siamin Israel le Hamas in rem na tur hian thei to pan chua anin rem thei do ne moti la in rem thei lo na tur eng emo boruak thara lo om zela thlasom panga nuwa tuna hian in rem na an pe felta a in rem na an kal pui thei na tur hian nor na rang a oma abikin US chuan na takin an nora kan soi matlhon lovin Donald Trump an January ni somni ma a lak lu ani ma a in rem na lawani chuan emo Hamas ten an mi hren an chua lawani chuan tia beina lian tak manga Hamas nor atum thu te puang ani kha wang khan tuna in rem na tur hian tha thona sa in poimo na takanaya tuna hian in rem na mitang in thleng turin in rem na an siam thei don ta thlasom panga chung zet in dona an nei nuwa Israel le Hamas te chuan in ka hai ceasefire-hostage release deal siam turin in rem na an nei ta a Gaza in dona tran atanga thlasom panga nuwa Hamas in Israel chimlam be puithlak na raphlak tak manga an nuya tanga thlasom panga aliam nuwa Jerusalem le Palestinian firfiak pol te chuan nimin khan inka hai nei tur le mitang in thleng turin thuthlung an ziak felta he in rem na hi Israel Hamas United States Egypt le Qatar official tena an nem nge ni in January ni sompakwa cholni atanga man tran tura be sayani a face khatna tran ani dona January ni sompanga man tran ani hian face khatna tran ni in chuta chuan mitang te chua tran an ni dona ni Doha atanga press conference an naya Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani chuan in rem na siam le mitang in thleng tur hi cholni January ni sompakwa atanga man tran turani ati complex ko thi ti chua ala ni lova ka ruk chung o tur in ka hai hi kalpui turania Israel sipai te chu Gaza Strip atangin zoi in an chua kanga Israel in Palestinian security prisoner an mante Palestinian mi Israel in a zela atan tir angte chutiang chuan chua an ni ve thung don bokani he deal hi man tran ani vele Hamas hian in ka hai nei ani atangani somli pani chungin Israel mi an man somthum pathum chu ata tolte te in an chua don ni a thu donani hostage masa pathum te mi hren an man zinga pathum te chu ani khatna chua tura be sayan ni a nisaria mi palidang an chua chhun zom le anga chumi hnuwa chuan nisari dana mitang pathum chua an ni le anga final hi sompali first phase karto pa chuan ni ang midang somruk panga te chu chua zelen an ni chhoze langa inka hai puana ni atanga kar ni vel hnuwa inbiak na thar nei tura ruam mana ni bok Prime Minister office chuan nimin tlai khan he in rem na hian close engemaw zat alo om ti soin atop thlenga om dan tur in rem na hi siamala ni lova amai ro chu face khatna le face ni na thilom dan tur chu rel fel ni in hei hi pom ve ani to thunga chipchiar zo ka hei hi lati fel tura be sayani Channel 12 tarlan dan chuan in biak na huam chunga in rem na nuaya hian zom tur dan te sep neu hi ala om dona chumi chu tuna hian an la hrual mum mek bok
Hebrai media te puan dan chuan Israel Security Cabinet chu ninga ni chawhmadar som pakhat borvel hian an thu khawm dawna Prime Minister Benjamin Netanyahu sarkar in Tlawm chhunga minister thenkhat ten he inremna hi do dalma se Security Cabinet pumpui anga chuan majority in he deal hi an pompui thung hemin hu hian Palestinian security tang chhuwa zalen tura ruam man na list ti chhuwa ni anga Palestinian security tang an chhuwa turte list ti chhuwa ni anga Israel Security Cabinet thut khom nu hian list ti chhuwa ni anga High Court in petition ten ti chhuwa ngai don boka ma se tun main hetiang sarkar thutluk na hian High Court hi ala in rol ngai lo thung Channel 12 chuan first phase hostage chhuwa tur mitang mi hren chhuwa tur somthum pathum te li sa hian civil mi meiche pali sipai meichia panga ba ka Sri Bibas le afa panau pang pahni Ariel le kafir kumsom mi te antel do natin kumsom nga chung lam le mi padam lo som pakhat te antel do na ni Hamas chuan mi somthum pathum chhuwa tur li somthum pathum Israelina an siam zinga hian boral te poanom to tian soya ma se tu tenge thi to ti ero an la soilova Israel chuan mi somthum pathum zinga atamzok chu an ladam ni in angaya Channel 12 in atarlan danin Hamas hian inrem na hnuaya hian deal kalpuya ni atanga kar masabera mi somthum pathum te din mun chu Israel ne na a hriat ti rangai don bokani TV reporter chuan Palestinian security tang sangkhat chuang chu mi somthum pathum Hamas tena an chhuwa turnen hian in thleng tur ani don ti ani heng zinga hian Palestinian mi Israelina a chhuwa tur zinga hian firfiak zanhile somnga borvel an tel rin ani bok Israelina a chhuwa zalen tur zinga hian October ni sari sangnele somni pathum hnulama Gaza atanga man te an tamber dona mase be pui thlakna Israel laka be pui thlakna rap thlaka tel Hamas member then khati Israelina amante tuma chuan ni don lo thung ni a report ani US President Thuthar Donald Trump chu inbiak na hrachiang tu masa ber zinga atela rikota chuan inrem na siamani thu wantlang hriata Trump po hian nem ngetin a social media siam thut social account a hemi chungchang hi posin we have a deal for the hostages in the Middle East in Trump chuan a posa a hun lo thleng ta kan lo me ati post pani a siama chuan Trump chuan administration lo om tur chuan Israel nen tho hona thatak an nei tur thu a soya Gaza chu never again became a terrorist safe haven ati Gaza chu firfiak pol thisen chua mangte in pui zalen na himna mun ani to don lo ani le ngai to lawang ti in Trump chuan a soi epic ceasefire agreement ani hei hi kum sang khat chunga US president zinga ati thai om chhun le Israel tana remna siam thei tur ani thu saitel bok deal chungchang a puan hnuwa Arab official senior pakhat chuan The Times of Israel hena thil te nau engemo ti fel tura lo om thu soin ma se heng te hian deal hi ati thuan op don lo ati chutiang thil te zinga chuan Israel in Palestinian security tang sang khat vel a chhuwa tu ruam manna engmo ti fel ngai lo om te oma mitam tak chu Gazan mi in do tran tira tranga Israelina alo hren tole alo man to te Israel chuan a chhuwa tur zinga hian atel Hein remna Israelina a chhuwa tur zinga hian Palestinian mitang damchhung tang tur engemo zatan oma mase damchhung tang tur engzat nge Israel hian a chhuwa don ti chungchanga hian thutluk na siam fel lala ni chielova mase ti fel vatani don ni in official te chuan an soi Hamas Israelina an chhuwa tur damchhung tang tur a hremna tokte Israel ni lo Gaza ni lo rampon lama chhuwa tura ruam han om chuan pom thuan soi engki makal tluanga ni chuan Palestinian Arab state le Israel te hian indo zon huwa Gaza enkol dan tur le Gaza mahun rel na konga inrem na an siam chho alangai don boka hei hi har satna lian tak tur ni in alang bok a chan na om hri lo zo na om mek chu indo hnuwa Gaza hi tuin nge enkol don ti hi nia Israel chuan Hamas te inrol na engma apom don lo
Indo zo nuwa Gaza enkol na konga Hamas te inrol na engma Israel chuan a pomdon lo thu a soya. Sang hele pasari atang khan Hamas te hian Gaza rawan rel to a. Israel chu ti chiat an lo tiam to ni. Palestinian Authority hian Gaza rawan rel do nam ti po la chiang lova. Gaza mahun hi rel fel la ni lovani. Heti la hian Islamic Jihad chuan in ka hai thutlung chu an pom thu an soi. Hamas nuaya Gaza afir fiak pol yan ber panina. Palestinian Islamic Jihad chuan in ka hai thutlung chu zaom ti in an fakhle a an pom thu an soi. Hamas hian he in rem na siama hian Islamic Jihad Tlawmna amamu a. He in rem na anti boilo na turin Islamic Jihad te po hian he deal hian pom angai ve boka. Tuna hian Islamic Jihad chuan he deal hian pom thu an puang ve ta ni. Islamic Jihad chuan thu chua siamin voin hian kan mi pui tele. An mani daudal tu te nena in bei na chu ti to pani ta a. Be pui thak na ti top tura in rem na siam zaum tak hi kan pomani anti. Iran thlop fir fiak pol chuan Israel le Hamas in rem na hian Israel sipai te Gaza atanga chhuah ti ran ni don ba ka. Tang in thleng na ha don ti soin hei hian pom thu le in rem na hi tluang takakal tura an du thu an soibok. Palestinian Islamic Jihad fighter te hian October ni sari sang hele somni pathuma Israel be pui thlak na khan engemaw zat an thok chuak tela. Hamas chau ni lavin an zinga khan Palestinian Islamic Jihad helpol thanem takan tela. Israel mi le sa le ram dang khwa le tui engemaw zat Islamic Jihad te po hian an man tel ani. Heti lai hian Trump chuan Gaza ceasefire chu Abraham Accords ti zonan amang tangkai don ti asoi. Abraham Accords ka kan na revek ome Donald Trump a president masaklai khan Israel le a thenom ram then khatte an thatu Abraham a ming choin thuthlung inrem na thuthlung Abraham Accords ka Trump a ruam man na asiamani a khami noya khan Israel le Arab ram then khatten normalization thuthlung siamin sarkar pa ngai anga in entonin thuthlung engemaw zat an siamani kha. US President Thuthar Donald Trump chuan Gaza in ka hai thuthlung siam thar chu Abraham Accords ti zonan apoimo dona chu ti zona man ruwa a Abraham Accords ti zona man ruwa kan mang dona ni. January ni som ni alak lu ani ma a mimante chhuati ran ni lawani chuan hell to pay Hamas te tana omdon ti a votu Trump chuan in rem na lo om theita chu lom omati thu soin American le Israel mi le sa Hamas te na an man te an ram lama an kir le theidona hei hi thil lom takani ati. Hei in rem na hi hauma kan National Security Team te hian Middle East Special Envoy Steve Witkoff malak na mangin Israel le kan tho pui te nen tho ho na thatak an nei chhun zom zel dona. Gaza hi fir fiak himna mun unsafe haven tan man kan phal to ngai don lovani ti in Trump chuan asoi ni in a truth social platform a zi ani. He bial pumpuya hian peace through strength hi warzo ka kalpui ni don chaktakin remna le muan na hi avung chhautura ni ya hei hi historic Abraham Accord ti zo belzel na tura ruam man na ti zo belzel na tura akailon poimo tak ni don akailon poimo tak turle Abraham Accord ti chak na tur poimo takani ati. Abraham Accord kha United Arab Emirates Bahrain le Morocco ten Israel nen thuthlung ziakin khami noya khan sarkar pa nga yanga in entlangin normalization thuthlung kha zi ani. Heti lai hian Hamas hruai tu chuan in ka hai nei ani chu Israel tan ne na ni lova keini tan ne na ani ati. Hamas hruai tu senior Khalil al-Haya chuan Israel chuan Gaza athil tum a hlen chuak theilo ti soin nimin khan athu soina in ka hai puan ani hnu loka historic moment na nia Judaram tan Tlawm na ni ani ati. Kan mi puita hian Israel in kan ram lu an tum na chu an ti topa voin hian kan ram lu tum tu te chu an tlom ta ni nein anom ta ni ti fin fiana ni ti in Germany DPA News Agency kaltlangin Hamas leader chuan asoi.
Hamas chuan Israel ti Chhiattawhna chu athok chhun zom zel don ti tar langin Palestinian firfiak pol chuan Jerusalem le Al-Aqsa Mosque chu kompas angin a thlir chhun zom zel don ti soibokin kan hmel mate hian min beina hian chakna hmel an mudon lovani tuna inrem na hi Palestinian te chakna lan tirna ani ti in asoi Al-Haya chuan Israelin Gaza Strip aswa sam chu an ngai dam don lo ti soin he indona wang hian kan mipui tam takan thi a mi noi te lin anin le lawan chhuah sana Gaza chu ti chiat chhut chiat vekania he wang hian kan mipui te hian Israel hian ngai dam ngai lawang ati atuar tu zong zong ayo in thi sen chhuak a piang te le hreom na le ti du da na tuar mit tuitla a piang te ayo in kan thei ngil ngai lawanga kan ngai dam lawang ti in Al-Haya chuan Israel chungchang a soi Hamas nuaya Gaza afir fiak pol lian ber panhina Palestinian Islamic Jihad point hetiang bok hian thu chuan siamani heti la hian Yemen HOUTHI te chuan Israel ram Tel Aviv eilat lam chu drone le cruise missile mangin an kap ti an puang Yemen HOUTHI pol chuan tunkar bullam khan Israel chim lam le Central Israel tin zone in target an ka thu han soya hebe pui thlak na hi hlotling takin an kalpui ti an puang Tel Aviv le Israel eilat kho pui te an tin zone ti soin recorded statement a HOUTHI sipai thu puang tu ya hiai shari chuan an pol drone force te chuan special military operation an kalpui ni in a soya Jaffa area Tel Aviv ate eilat lama te Israel mun ma chiang taka an bei thu soin an mun ma an bei hi engtak nge ni ero asoi lova operation voi ni na chuan cruise missile mangin be pui kan thlaka ras mun eilat area chuan power station pakhat chiang taka an ka chiat thu a soibok ye hi shari HOUTHI thu puang tu chuan operation panni an kalpui na hian an hlotling hle tia soi HOUTHI te hian Tel Aviv a Israel Ministry of Defense mun chu an ka thu soin hemi kanan hian hypersonic ballistic missile an mang ni in an soya Israel interception system te chuan an neutralized thei lovani Israel van boruak veng him tu air defense te chuan an ral thuam an ka thlak thei lo thu an soibok HOUTHI te soi hi atak takani Israel sipai mun ma hi hlotling takin an bayam ti hi mide danga puan zara ni lem lo bok mase Israel sipai te chuan thu chua toy an siam thunga missile hi Israel airspace a alu ma a an lo ka thlak thu soin Migan David Dom emergency service chuan interception nei chung hian mi som pakhat chu sel tara an tlan line an hliam ni in an puanga Israel air defense in HOUTHI missile ka thlak leilamatla hian mi som pakhat a hliam ni in an puanga mi pali chu panic attack awangin damdoi ina daluan ni bok heng thil thleng te hi Gaza le Israel Hamas inkara inka hai tang in thleng tura inrem na siam tura a hmor an bok lai vela thleng kha ani HOUTHI te hian October sang hile somni pathuma tangkhan Israel beinan ral thuam tam takan kap lut to ni kha hemi te chanchin hi chu kan puangun ta viau mai sang hile somni pali tirlama tangkhan US kai hruai tangrual pol chuan Yemen a HOUTHI mun te chu an beitana Red Sea longkal te han bei buai fo wangin HOUTHI te hian khovel sum don na tuipui lam sum don na kallai chu an ti buai hle ani Washington le London chuan HOUTHI mun ma an bei fowa hewang hian HOUTHI te hian American long le British long te an tin zone chholea US aircraft carrier hial po an bei thu HOUTHI te chuan an puang ani kha hemi thungrul nan hian US chuan indo thlona bomphurji B2 Spirit mangin an lei hnuai mun ma tanela an ral thuam siam na mun le da that na mun te an kap chebok ani kha ole heti lai hian khovel mi puina an ngei ven thup chu US kang mei chuak le a che vel pathian hrimna ni em ti chungchang te akentel conspiracy theory rang te chutiang chuan khovel mi puina an ngei ven le an soina sat ber pol chu tunla US kang mei chuak hi ani ome video masalama khan kan puang to a thlina takron thokle thayani awangin kang threl tu te an mang an thu te chutiang te chu kan puang to a chu thil thlen dan la ni meka thlina takron thok thayani renga wang hian mi pui te chu inral ring tura hriat tir an nia
Los Angeles County huam chunga cheng te chu Santa Ana thli ron tle le theile huam zau zo ka kang mei hi chuak le thei hani awangin inral rin na sa takin an kalpui me kani tholeni khan hemi chungchang hi predict kania puan lok kha ani a amai ro chu an puan lok a in thli ron thok hi tuna hian a chaklo ta dewa hi an van nei pui hle ni in a hriat bok kang mei thel na thok tu te chuan kang mei hi an thunun chho mek zel bok Los Angeles National Weather Service Office chuan nimin tlaidar ni borvel khan thitho chakzual pui chu a re chho tial ni in an soya hewang hian kang mei chuak vung tak tur po anep deuh ni in an soi mase Los Angeles Fire Department Chief Kristen Crowley chuan an hmun ma kir le du mitam tak te chuan an do thei alangai ti soin tunari chuan in son chuak te po an hmun ma kir le alarem lo ni in a soi red flag vau khan na chu tiang chu kang mei na sa takaron chuak le thei din hmuna ding area then khata chu tiang chuan vau khan na ti chuania Thuthar bera chuan he kang mei chuak wang hian mi som ni panga an thi to a county a cheng mi sing riat sang ni jali vel chu mandatory evacuation order noya an la oma midang sing kwale jali chu evacuation warning noya an omti Los Angeles County Sheriff Robert Luna chuan min khan a soi Los Angeles County marlam deva San Bernardino County a Fire Department chuan nimin chanu khan tlangram huna khar som thum borvel zeta zau chu rang takin ron kang le a structure te ati chele a nimbuk kang ang te po thelmi tum malak zui ngalani Little Mountain huna kang mei chu ti to pani bok chulai huna chuan hliam emo in kang emo aum lo thu an soi thung Palisade Fire hi square mile somthum pasari borvela kan nuwa za somni pakhat jet thunun ani ti in California Fire lom chuan min khan update an ti chuaka Eaton Fire a hian Altadena square mile somni pani chuang jet ati chia za somli panga jet thunun ani Hars le auto kang mei chuak chungchang a hian kang thel tu te chuan mason na lian takan naya Hars Fire hi za som ko pariat jet thunun ani to ni in California Fire Department chuan tar langin auto fire anti auto mun a kang mei chuak khar somruk pakhat jet kang ral to chu za somriat velan thunun to bok Ventura County a kang mei chuak chu nimin tlai thleng khan thelzel ni in hei po hi he kang mei chuak thelna po hian mason na lian taka ombok tunkar chung hian Los Angeles kang mei chuana hmuna hian kholum lu tuka zia om chawanga kang mei chuak po hi thelmi chho zel bei sayani mase Los Angeles le Ventura County tatan chuan red flag warning om thena chen salo oma hetila hian kang mei thel tu te chuan lotlin na ro pui takan mu chho zela Los Angeles County ram kang thel na kalpui na konga hian mason na oma mase mi pui te chu film khur reng turin anti Olives kang mei chuak hi mihring ta na chiat na lian tham khopin kang to lovin munthan khata ero chuan la thel mek zel ani a amai ro chu thli ron thok le thei reng ani awangin kang mei hi rin phak bak po ron thok le thei ani tho mai Palisade hmuna ram kang endik na za som thum zo ani a Palisade Fire ban area hian Chhiattawhna endik to za som thum zo ani a official te chuan hemi chungchang hi puangin Palisade hmuna hian kang mei chuak wangin mi pakwan thia structure singa chuang a kang chhia ani crew te chuan Eaton Fire Eaton hmuna kang mei chuak endik na thok chho zel bokin helai Eaton Fire hmun then khata la thel me ka po mason na oma helai hmuna hian ramtrin sing khatle sangli za som pasari azawa kang chhia a containment area hi za somli panga borvel ni chhoni in thunei tu te chuan nimin khan an soya tuna hian kang mei hian structure sangsari borvel Eaton hmuna hian a kang chhia Eaton kang mei chuaka hian mi som paruk an thi ve thung ani ole puan tur neu engemaw omma se khati chin ka han ni le phot sela Israel lam hi indona lam le thi na lam voin chu kan puang talawa kumkhat borvel zet nuwa hlim na lampang inka haile mitang in thleng tura inremna an siam tak thu te kan tar langa andil hi cholni tanga man tran tura ni dona ruahman angin thilakal tluang thei tura nga ila amai ro chu Israel hian Gaza hi top sana tum don haulo ti kha kan hriata tho me
Israel Prime Minister chuan Gaza hi Israel tana ram hlo om ani chhun zom to lo na turin theito pan chhuat tur thu le Hamas te chu nuai bawan ni tur thu an tiam kha an thu tiama an la ding reng ani inka hai top nu hian Israel hian engang tekin nge Gaza hi ama chhon le don ti te maba ka la oma Donald Trump po hian Gaza chu Hamas te zalen na Hamas te himna munatan a kan phal to ngai lawang ti in a soi hialani heti lai hian Russia Ukraine lamin do na po apui chho tek tek hle maya tukin lama kan puanta kang khan in chan ton na lian ta ka oma Ukraine chuan Russia mun ma an airfield te an thlo na lian da na te missile bomb pui te ral thuam bom te chu tiang chuan an beya hlotling takin an be ni in Ukraine hian an in soya chumi chan let na tan chuan Russia chuan na tak mai in Ukraine an be let bok chu tiang vel te chu vo in kan thu le hla kan puan thei khovel news chanchin thar indona Thuthar kan puan thei te chu han ni le ta phot mai se Thuthar ber hre turin he channel hi in lo ngai chang zel don nia mangtha le phot ule